predviden da traje 14 dana. Znači 14 predavanja videa zdravstveni. Imamo gosti od Klinika za prirodna medicina od Romanije, Breaza, koji što ima dugogodišnje iskustvo, svaka to iskustvo je gospoda od vas. Znači, stavila sport za prirodan način na ljekuvanje. Ljekuvanje bez lekarstva, bez unije nuspojave i viših sadržaja. Ovdje je stavio zbog za 8 važnih zdravstvenih faktora. Ili ja bih rekao 8 razumni lekovi. Ovo su moćni lekovi i ako onaj ko će ga primjeni, ko će ga primjenilo, znaje koliko se moćni sadržaja. A mnogo se zanemarili, a se mnogo dostupni do nas, do svekog od nas. Evo ja zamolim vas, Jelena Ružička, naša gostnika, da mi poslušamo ovo izlaganje. Prijatelji maslini, poslušajte. Povedena. Dobro večer svima. Drago nam je da sam ponovno vidjela i drago mi je što vidim neka nova lica među nama. Danas ćemo proučavati, kao što je Časlav već rekao, 8 važnih zdravstvenih faktora. To je nešto što je nama na dohvat ruke. Ali prije toga bih željela samo da kratko ponovimo što smo mi jučer naučili. Mi smo jučer naučili da bolest nastaje najčešće kao posljedica našeg palog imunog sistema i da bude da postanemo zdravi je na prvom mjestu odluka. Mi to stvarno trebamo željeti i odlučiti da želimo biti zdravi. I to da budemo zdravi iz principa. I kad smo bolesni, i kad nismo bolesni, da naš princip bude ja želim biti zdrav. Druga stvar je, nakon što smo odlučili, da dobijemo mudrost. Da tražimo informacije i metode kako da se što bolje izlečimo. I mi ćemo baš danas govoriti o nekim od pomagača koji nam pomažu da budemo zdravi. I treće, da imamo snagu. Da to što smo mi naučili, da isprovedemo u djelo. Dakle, početak je odluka, a snaga je posljedica naše odluke. Jer uzalud mi radimo neke tretmane ako mi zapravo u njih ne vjerujemo, ako mi nismo i ovdje čvrsto odlučili. Dakle, ozdravljenje počinje na prvom mjestu u umu. Prvi faktor je onaj bez kojeg ne možemo dugo da živimo. To je zrak. Ili vazduh. Vazduh je, to nije samo jedna stvar. Vazduh je jedna mešavina gasova. Ona u najvećem delu se sastoji od 3 glavna gasa. Prvi je azot, on uzima najveći udio. Zatim imamo kiseonik i imamo argon. I onda u jedan mali postotak vazduha su drugi plemeniti plinovi i ugljični dioksid. I isto tako u našem zraku nalazimo i razne čestice prašine, dima i tako dalje. Znači naš zrak što mi udišemo, to je jedna mešavina. A on je ipak različit na zemlji. Ipak se razlikuje jedan... Prozor, ako možda otvorimo. Ograničenje zraka. Može? Prozor zatvoren. Može da otvorimo. Samo da se ne čuje gala. Možeš na kip otvoriti. Naprijed jedan zanimljivo istraživanje ljudi što imaju multiplu sklerozu. Ja sam spomenula tu bolest jučer. To je ona bolest kada se jede ona živčana, onaj mijelin koji je oko živčanog vlakna. Kada čovjek, on hoće da pokrene svoju ruku, ali zato što mu je tijelo vlastito jede. Onda osoba ne može da pokreće svoje dijelove tela. Međutim, zanimljivo istraživanje je bilo da ljudi koji žive u tropskom području i na području ekvatora, oni gotovo ne obole od multiple skleroze. Što je jako zanimljivo. I jedan od uzročnika je, mogući uzročnik je razlika u zraku, zato što je tamo zrak ipak drugačije. U tropskoj klimi je često zrak mnogo vlažniji nego na nekim drugim mjestima i različiti jednostavno. Taj zrak ima svoju gustoću koja se smanjuje s visinom, tako ljudi što se penju u planine, ako želite doći na Mount Everest,
onda ne možete bez maske sa kiseonikom da dođete na 8000 metara. Tako se smanjuje njegova gustoća, najgušći je pod zemlje. Ima svoju vlažnost, ima pritisak, to mi osjećamo ponekad, promjene u pritisku zraka. I ono što je najvažniji dio tog vazduha je ipak kiseonik. Zato što kiseonik je taj gas koji je najvažniji za stanično disanje i za sve žive organizme. I kiseonik se dobija fotosintezom, znači preko biljaka, biljke ga proizvode, a isto tako i razlaganjem vode. I što je još zanimljivo, kiseonik ima stalno, njegova količina u vazduhu je stalna, ne mijenja se, on se ne istroši. Iako ga koristimo tako mnogo, ali on uvijek ostaje u stalnoj količini. Jako zanimljivo. Sada, čovjeku je potrebno 7 puta više vazduha od vode i 10 puta više od hrane u težinskom odnosu. I vazduh je važan ne samo za disanje, nego i za regulaciju topline tela. Znači, vazduhom mi udišemo ne samo da mi dišemo, nego vi sami možete primijetiti kad udahnete i kad izdahnete da je razlika u temperaturi zraka koji smo udahnuli i izdahnuli. Zato zimi možemo vidjeti da ljudima izlazi para iz usta, zato što je zrak koji izašao iz njih topli i zrak nam pomaže da ta toplina nekako se reguliše u našem telu. Vazduh koji mi udišemo, on nije samo takav kako ga sada udahnemo i zato je dobro da mi češće udišemo kroz nos, zato što je dobro da se on pročisti. I u našem nosu se nalaze dlačice koje filtriraju taj vazduh i da ne uđu neke čestice prašine pa nam smete u plućima pa počnemo kašljati. Bolje je udisati kroz nos. Međutim, ako bi čovjek trčao i radio neku fizičku aktivnost, ako bi samo udisao kroz nos, mogao bi da izgubi svijest i da padne. Jednom prilikom su neki studenti počeli da trče i to im je bilo, da li je to bilo neki vojna akademija, ne sjećam se tačno, ali su morali da ovako stave preko usta, da samo udišu na nos. I jedan student je trčao i onda je pao. I morali su da ga oživljavaju. Zato što kada radimo neki veliki napor, nije dovoljno samo kroz nos udisati, ali kada ovako se krećemo gradom ili po kući, dobro je da udišemo više kroz nos. A ako baš volimo puno više, ako volimo puno pričati, onda nećemo udisati kroz nos. Možda je bolje da razmislimo, možda bolje ne kažem neke riječi i udahnem lijepo zrak kroz vazduh, nego da puno pričam i onda još možda nisam dobro nešto ni kazao i još usput nisam ni profiltrirao vazduh. On se ovdje isto tako i zagreva i vlaži i on dolazi u pluća, dolazi u alveole i to su jedni mehurići. Tim mehurićima oni su prožete kapilarima i tako on ulazi u krv, se veže sa jednom supstancu što se zove hemoglobin i on ju nosi u sve stanice i tako mi dišemo. Ovdje počinje život svim našim stanicama, udisajem. A isto tako na tom istom mjestu, ona što je produkat tog staničnog disanja, taj ugljični dioksid, on tamo izlazi van. I tako mi udišemo kiseonik i izdišemo ugljeni dioksid. Mi nešto izdišemo i kiseonik. Ne iskoristimo cijeli kiseonik, ali to znate zašto ljudi stavljaju onako usta na usta kada nekoga treba oživjeti. I onda ćeš mu staviti usta na usta da mu uduvaš vazduh koji on više nema. Zašto? Zato što ipak u tome što mi izdišemo ima još malo kiseonika, ali to je mnogo manje nego kao što ga mi udišemo. Disati znači živjeti. Znači taj vazduh što smo udisali, on uđe u sve stanica i to je naš život. Međutim, već su me neki ljudi isto pitali za to kako da, šta sa ovim zagađenjem i tako otrovnim zrak u kojem živimo. Svaki zrak koji nije čist je veliko opterećenje za naš imunosistem. I postoje mnogobrojne studije gdje se pokazalo da ljudi koji žive u nečistom zraku
da su oboljeli češće od nekih oboljenja tipa raka i kardiovaskularnih bolesti čak. I 2014. godine Svjetska zdravstvena organizacija je izračunala da je otprilike 7 milijuna ljudi diljem sveta umrlo zbog zagađenja vazduha. Postoje prirodni faktori zašto se zagađuje vazduh koje mi ne možemo da promijenimo, kao na primjer vulkanske erupcije, oni izbacuju veliku količinu i štetnih sastojaka u atmosferu. Međutim, postoji ljudski faktori, to vi znate. Vi ste to učili još od malena u školama o zagađenju, razni tvornički gasovi, rafinerije, isto tako i poljoprivredna isparavanja. Kada ljudi špricaju da bi, kako se to zove, da bi uništili štetočine u poljoprivredi, taj zrak, isto tako te pare, mirisi, te kemikale isto odlaze u zrak. Isto tako razni smradovi, vi znate kako smrdi tamo gdje se odlaže otpad. To je jedan užasan smrad. I ti smradovi isto odlaze gore i na svijetu postoji toliko mnogo mjesta gdje se odlaže otpad. A isto tako možemo razmisliti nešto u našoj kući. Kad mi imamo smeće tamo, smeće tamo i dok se mi sjetimo da izbacimo smeće, ono nam neko tako miriše u kući. A nismo ni svjesni toga, zato što se naviknemo na taj miris, naš mozak se navikao, pa je dobro da ne zadržavamo baš stvari koje fermentišu ili koje smrde, koje zagađuju naš zrak. Bolje baciti smeće svaki dan ako želimo imati čist vazduh u kući. Isto tako, neke stvari koje ljudi koriste u svojoj kozmetici, jedna od stvari je lak za kosu, koji isto zagađuje zraka, zagađuje i nas same, zato što nije zdrav. A o nuklearnom zagađenju neću ni da pričam, to svi ste upoznati sa tim koliko je to štetno. Sad jedna tačka, dolazi zima. Ljudi se vole grijati na drva, zato što im je često puta gaz plin skup. I na mnogo mjesta ljudi koji su stariji, njima je malo zima, pa nemoj otvoriti prozor zato što sam jedva zagrijao kuću. I onda oni udišu dim od peći i onda ima slučajeva, što su mi baš pričali doktori u bolnicama, da dođu stari ljudi, gotovo su pali u komu. A pluća puna dima. Kojeg dima? Od drva. Dobro je prozračiti i zimi isto tako, nemojte se bojati hladnoće, ali kad prozračite, nemojte otvoriti sada tako i sat vremena da bude prozračeno. Otvoriš malo, dođe svež vazduh, da izađe. Onda opet nakon nekog vremena otvorite malo, onda opet izađe. Ali ono da je zima i da ćemo se smrznuti, ako otvorimo malo prozor, možda se nećete smrznuti, ali ćete se možda ugušiti. Tako da je dobro i zimi da otvorimo prozor. I sada, ono što ljudi, mi svi dišemo, to je, nema čovjeka koji živi, a da ne diše. Međutim, postavlja se pitanje da li mi pravilno dišemo. Mi često dišemo površno, samo ovako malo. Malo dišemo, međutim, pokušajte u svom svakodnevnom životu da kad god nađete slobodnog vremena, kad se jutro probudite, da udišete duboko. Dobro je da udišete možda malo brže i da izdišete malo sporije, pogotovo ako radite i neku gimnastiku, malo da se raskupate ujutro. Disanje je jako važno. Ako budete radili vježbe disanja svaki dan po nekoliko puta, samo na kratko, to tamo uzme 2-3 minute. Znači, udahnete duboko i onda polako izdišete koliko možete. I što više izdišete, tako se opuštate sve do dole. Znači, još jednom. To je isto tako jedna vježba dobro za opuštanje, znači da pustite glavu i ruke da padnu. I to je dobro da radite kada ste, na primjer, u nekom stresu. Mi kada smo u stresu, često puta nam srce može ubrzano kucati ili imamo adrenalin i onda je dobro da se čovjek malo zaustavi, da udahne duboko i da polako izdiše. I ono što je
isto jedan veliki problem našeg društva u kojem živimo je taj što ljudi su često zatvoreni u kućama i nisu se baš na sveži vazduh. Zašto? Zato što u kući imaju stvari koje im zaokupiraju pozornost, počevši od televizora, interneta i drugih stvari koje ljudi zanimaju. I ljudi misle da je gubitak vremena izaći i samo se prošetati. Ali to je jedan dobit. Kao što sam jučer kazala, ako treba izabrati između fizičke aktivnosti i gledanja TV-a, gledanja nogometne utakmice, pričanje razgovora koji nam uzimaju vremena, koji nam ništa dobro ne donose, ići na Facebook, gledati šta nam je napravio ili staviti neku sliku da ljudi mi dadnu like zato što tako lepo sam bio nešto, ili ću napraviti nešto korisno za svoje zdravlje. Tu mi svaki od nas nešto treba da razmislimo o prioritetima i prošetati se vani nije gubitak vremena. Ono što vam pomogne da ojačate da znate bolje kako da dišete su isto neki sportovi, kao na primjer plivanje. Isto tako fitness, oni koji su radili fitness ili koji imaju interes za to, što u fitnessu se uči? Ne uči se samo neki pokreti da ojačate svoje telo, nego vi učite i disati. A ako imate i prilike da naučite gimnastiku medicinsku, znači koje vježbe trebate raditi da biste osposobili svoje telo da bude u boljem stanju, tamo je disanje jedna ključna stvar. Znači velika je razlika ako ja radim vježbe koje se odnose na ovaj ključni dio tijela, ako ja krivo dišem. Naprimjer, ako radim ovo, nema smisla da ja izdahnem, nego na takvoj vježbi treba udahnuti. I istovremeno dok radimo vježbe kretanja i pravilno udišemo, tako se razvija naš i respiratorni sistem. A ono što mnogi ljudi ne znaju, mogu i prilikom govora da vježbaju pravilno disanje. Ponekad ljudi ushićeni u razgovoru uzmu zrak i govore i tako se sva neke ovako smetnje prilikom disanja. Bilo bi dobro da kada razgovaramo s ljudima da tako malo se smirimo, da isto duboko dišemo i da pokušamo da koristimo više zraka dok govorimo. Jer to nam isto pomaže. Znači, koliko riječi mi svaki dan izgovorimo? Ako bismo svaki dan dok govorimo, isto tako se smirili, udisali normalno, mi bismo svaki dan mogli sve više razviti naš sistem disanja. Prvi je bio vazduh. Znači, mi to sve tako automatski uzimamo, ali mi možemo biti bolji. Možemo postati još zdraviji, stati malo i udisati ispravno. Druga stvar, voda. To je sa nama na dohvat ruke. Voda je toliko zanimljiva stvar. Ona je jedna od najpromjenjivijih stvari koja se može najbolje prilagoditi i može toliko stvari na sebe vezati. Zato ju mi koristimo uvijek za čišćenje. I u našem telu odraslog čovjeka ima oko 60% vode i ona je jako važna za život našim stanicama, isto tako. Ona isto reguliše našu tjelesnu temperaturu i možda vam se čini da voda nije bitna za našu hranu. Znači mi jedemo, a ništa nam tu voda ne pomaže. Međutim, voda koja se nalazi u nama, ona upravo tu hranu koja se prevarila i pretvorila jedan oblik koji nama treba, ona tu hranu unosi u krvotok. I ono što je jako važno, ona izbacuje štetne sastojke iz nas, jer da mi svakodnevno se punimo štetnim sastojcima, zato što na prvom mjestu kada se prerodi hrana, ima dio što mi iskoristimo, ali ima dio što mi ne iskoristimo. I da se to sve ne izbaci, mi bi se samo punili toksina i mi bi umrli. Ali mi imamo razne organe koji služe nama za čišćenje i voda je jako važna stvar zato što ona te štetne sastojke pomaže da se oni vežu na nju i ona se izbacuje putem mokraće isto tako iz našeg tela. I pomaže nam u probavi, u pljuvački koji imamo. Ovdje već počinje probava. Ja ću više o hrani pričati sutra,
A pitanje koje mi se ljudi pitaju često je koliko vode da pijem. Nekako je svuda postalo već poznato da 2 litre vode dnevno je potrebno. Ja sam čitala različite izvore od ljudi što su radili eksperimente po pitanju koliko može čovjek izdržati. I ja kažem od 1,5 do 2 litre. Prema onome što sam ja čitala iz različitih izvora. Ima ljudi koji piju i više od 2 litre dnevno. Vi probajte. Ako pijete manje od toga, postoji jedan problem. Ponekad mi, ne znam, ili nas boli glava, ili nam padne koncentracija, ili smo nervozni, ili smo umorni i mislimo da je ne znam šta razlog za to, a razlog može biti jednostavan da nismo pili dovoljno vode. Zato što onda sustav je opterećen i fali mu voda da ona riješi neke stvari u njemu. Međutim, ako nema dovoljno vode, naš sistem, organizam se snalazi kako zna. I još jedna stvar. Ljudi koji su u godinama, znači stariji ljudi, oni da piju više vode, oni bi imali bi bolje razmišljanje. Njihov um bi bio bistriji. Međutim, baš stariji ljudi, toliko starih ljudi sam upoznala u životu i svaki put kada sam kazala, ajde da popijete malo vode, šajca. Ne, tako pio sam, nije nešto. A koliko ste pili vode? A oni ne piju, neki čak danima ne piju nijednu šalicu vode, nego tako i super, ne znam, to nije dovoljno. I onda umorni su, pa spavaju, pa zaborave. A jednostavno bi bilo samo da piju malo više vode, bilo bi njihov bolji. Eto. Nama je to na dohvat ruke, ali ja isto ne razumijem zašto mi tako ne marimo. Ona se može koristiti za internu upotrebu. I sad, pitaju me ljudi isto koju vodu da pijem. Da li je dobra mineralna voda, ili dobra izvorska, ili dobra destilovana voda, ili vodovodna voda. Od ove 4 koje sam nabrala, vodovodna voda je najgora opcija. Zašto? Zato što vodovodna voda više, to je voda koja nije vodi svojoj izvornoj strukturi, koja je uzeta sa izvora, i zato što u njoj su stavljene neke supstance koje služe za dezinfekciju, među kojima je isto i klor. Mi imamo klor u našem organizmu, ali ne u tolikoj mjeri u kojoj ga, ne treba nam toliko kao što ga pijemo kroz vodu. Vodovodna voda nije najbolja opcija. Mineralna voda, kazat ću vam, eto, u Rumuniji ima jedno područje, zove se Borsek. To je područje izuzetno bogato vodom, mineralnom vodom, koja je zasićena mineralima, ali isto tako to područje je isto poznato po tome da imaju veliki slučaj kamenaca na bubregu. Zašto? Zato što neki minerali u vodi, naše telo kaže ne treba mi toliko i šta ću s njima? Ajde spremit ću ih malo tamo, negdje, malo ih uguram tamo i nakupi se kamenci u bubregu i to je strašno bolno. Ko je imao to, on samo zna kako je to bolno. I destilovana voda je dobra da nakrijete s vremena na vrijeme neku kuru na njoj. Zašto? Zato što je ona najslobodnija voda. Ona nema apsolutno ništa. Nema ni minerala ni ništa. A ona je dobra zato što može na sebe najbolje vezati toksične stvari. Ona je slobodna. To je isto kao da voda je kao neka kola koja se mogu natrpati svakakvim tekstima. I destilovana voda, ona je slobodna da uzme što više stvari na sebe. Ali najbolja voda, znate li koja je najbolja voda? Najbolja voda? Koja? Izvorska. Od ovih 4 da, a najbolja voda je ipak voda koja se nalazi u voću. To je njezin najbolji oblik, strukturni. Znači, to je njezin najbolji oblik. Međutim, ako ne možete baš svaki dan piti voćne sokove, tako, isceđene, onda možete piti izvorsku vodu, ali vodovodnu vodu. Bolje kupiti filter, ali vodovodnu vodu nemojte. Mineralnu vodu ako baš želite kamenci. A eksternu upotrebu, voda za eksternu upotrebu, znamo svi, pranje. To je jako važno. Da se očistimo izvana, a o tome kako se leči vodom, o tome će vam više kazati moja kolegica u četvrtak. Prirodne metode za liječenje.
O zdravoj hrani ću pričati i sutra. Ukratko, hrana nama daje energiju, energija daje život našoj stanici, postoji hrana koja nam daje život, postoji hrana koja nam samo šteti, a o tome ću više kazati sutra. Dakle, imali smo vazduh, imali smo vodu, zdravu hranu, sad dolazimo do tačke odmora. Odmor nam je svima potreban. U nekim kulturama, na primjer, pročitala sam da u Kini su ponekad u staro vrijeme lopove kažnjavali tako što nisu dali da spavaju i oni su na kraju umrli. Znači, nama je potreban odmor. Odmor je kao da se puni baterija. Oni koji imaju mobitel, stave da se napuni, oni vide kako tamo se puni i onda jednom trenutku kaže baterija je puna. Isto tako i sa odmorom. Isto tako kao što baterija može biti puna 100% ili 80%, to je isto tako i sa našim odmorom, koliko mi spavamo. Nedovoljni san štetno djeluje na naš imunni sistem i možemo da se razbolimo. Bio je napravljen eksperiment sa pacovima. Oni su pacove stavili 24 sata da ne spavaju. Nisu im dali da spavaju. I pokazalo se da nakon 24 sata postotak leukocita, znači belih krvnih zrnaca, to su ćelije koje se bore, koje su ćelije imunog sistema koje se bore protiv napadnika u našem sistemu, bili 20% manji nego kod drugih pacova. Znači, štetno djeluje na naš imunni sistem ako ne spavamo dovoljno. Ono s čime ljudi često imaju problem je jedan red spavanja. Ponekad ode spati preko ponoći, ponekad ode spati ranije, ili neki idu redovito preko ponoći, ali san prije ponoći je mnogo bolje. Prvo zato što mi imamo potrebu za nekim hormonima koji se u to vrijeme sintetišu. Ako mi ne spavamo, onda nećemo ih imati. Najmanje je 2 časa prije ponoći, znači u 10 časova da već budemo na spavanju. I to nije, nemojte kazati za malu djecu. Mala djeca idu spavati u 7:30. Ako sam veliko dete, idem spavati u 10, ali u 11 neću ići spavati, to je već prekasno. I neki ljudi imaju problem sa nesanicom. Nesanica ima različite uzroke. Na prvom mjestu sam stavila što ljudi imaju podsvjesne brige. Njihov radi i oni čak ni ne razmišljaju o nekoj stvari, ali oni su tu brigu u sebe uzeli i ta briga u njima radi. A oni nisu svjesni zašto ne mogu spavati. Samo tako čekam da zaspem, ne ide sam. A možda je problem bio u nekoj brizi koju ti nećeš pustiti i stalno te brine, ali nisi ni svjestan. Ili imaju mnoštvo planira. Ja se sjećam jedne osobe šta mi je kazala, ja dok ne znam šta ću napraviti sutra za ručak, ja neću zaspati. I planira kako će tamo ovo napraviti, će napraviti ovo. Ponekad i uznemireni živci. Jednostavno, ljudi koji cijeli dan žive tako jednim stresnim životom i stalno su uznemireni kad se trebaju smiriti, za njih je to teško. Teško da se smire. Ponekad nesanicu možemo mi da sprečimo tako što imamo dan malo smireniji, ne da bude stalno tako napeto. Ponekad nesanica dođe zato što jedemo prekasno. A ako neko voli baš jesti prije spavanja, onda bolje da ne jedete ugljene hidrate i nešto što je masno, nego bolje da jedete proteine, znači stvari koje imaju više proteine. Ali ja kažem bolje ne jesti tako kasno. Ali ako neko baš ne može, onda nemojte barem ugljene hidrate i ono što je masno. Neki ne mogu spavati zato što koriste neke lijekove. Postoje lijekovi za visoki, niski tlak i razni drugi lijekovi koji imaju nuspojave. I onda ne dođe ti san. Ili moraš se buditi nekoliko puta u noći, moraš ići na toalet. Postoje neke bolesti koje uzrokuju nesanicu. Ljudi koji imaju problema sa srcem ili dijabetisom, ako vam odjednom naraste šećer, imaju ili padne šećer. Ja se sjećam baš neke pacijentkinje što je bila kod nas u sanatoriju, imala je problem, nekoliko dana imala problem što nije mogla spavati do ranih jutarnjih sati. Jednostavno njezin šećer baš po noći je radio probleme. Ili ljudi što imaju problem sa štitnom žlijezom.
Jedna od razloga nesanice je što partner hrče. Ne može zaspati zato što on hrče. E sada, kako riješiti taj problem? Ja iskreno, kad sam prvi put na internetu vidjela da se nude rješenja kako riješiti hrkanje partnera, ja nisam mogla vjerovati da nekim ljudima to predstavlja problem. Međutim, hrkanje može biti zaista to jedan zvuk koji je glasan, ali za to postoji jedno rješenje. Ako voliš tu osobu, onda i patiš. I ako ste se s tim pomirili, da je to on, i kad hrče ga voliš, onda ćete imati barem mir u duši. I neće vam smetati taj zvuk. Kako nam ne smeta kad se šećemo ulicom, pa ide mašina, pa ne znam, ako živimo u velikom gradu, autobus, pa onda ne smeta nam. Susjed radi na cirkularu, ne smeta nam, a kada trebamo spavati, smeta nam što neko hrče. Ja mislim da se može. Ja sam spavala sa više ljudi što su hrkali istovremeno, kao kor, i može se zaspati. Postoji još jedan razlog nesanice, a to je nešto posebno, kao što je bio slučaj cara Akašvera, koji kaže da car nije mogao da spava. I nije mogao da spava. I on sad ne može da spava i njemu dođe ajde da malo čitam ja te naše izvještaje što se događalo u carstvu i što je bilo. I on tamo u izvještaju pronađe da je njemu jedan Jevrej, inače Akašver bio perzijski car, da je njemu jedan Jevrej spasio život tako što je otkrio koga želi ubiti. I on kaže, kako da se odužim tom Jevrejinu? I kaže, treba tako da ga počastvuješ i tako. A zanimljivo je bilo da je to bilo baš noć prije nego što je taj Jevrejin trebao da izgubi život. Znači, ponekad Bog u nekim situacijama ne dozvoli ljudima da spavaju, da on neke svoje planove ili nešto učini. To su posebni slučajevi. A ponekad Bog nam ne da spavati isto tako da malo razmislimo o tome ili o našem životu ili o danu koji je prošao. Naprimjer, ako smo u tom danu učinili nešto što nije bilo dobro, onda nam Bog nekako nas opomene i nekako osjećamo grižnju savjesti. To onda kažem, bolje je razmisliti o tome nego kazati dobro, 10 sati je neću slušati i idem spavati. Onda može i do 12 da riješiš taj problem. Ali bolje je tijekom dana ne učiniti zlo, pa ćeš imati mirni san, kad će raditi savjesti. Dakle, san je bio 4. odmor. Da, još jedna stvar. San se smanjuje s tijekom godina. Potrebu za odmorom najveći imaju bebe. One spavaju dugo, oko 16 sati dnevno. A onda što više se smanjuje tako da ljudi koji su već u godinama ili kasnijim godinama nemaju takvu potrebu za snom i to je normalno. Fizička aktivnost je jedna od mojih najdražih stvari koje sam otkrila. Zašto mi imamo mišići? Zašto mi imamo kosti i zglobove? Zato da sedimo ili da nešto s njima radimo, da se krećemo. Fizička aktivnost ne znači samo raditi vežbe. Fizička aktivnost je kopati u bašći, fizička aktivnost je hodati, fizička aktivnost je pomoći nekome nešto nositi. Fizička aktivnost ima puno načina, a da budemo tjelesno i mentalno aktivni. Nije dovoljno samo raditi, a mozak nije s tim. Ako si aktivan, budi aktivan i fizički i psihički. A fizička aktivnost nam pomaže da se izbaci isto tako loše stvari iz tijela. Nije dovoljno samo koristiti vodu i putem mokraće da izađu štetne tvari. One se izbaca i prilikom znojenja. I ako mi radimo fizičku aktivnost, kada se počnemo znojiti, to je jedna dobra stvar. Zato što onda počinju da izlaze i toksini još više. Ona nam poboljšava cirkulaciju i time nam ona smanjuje rizik za bolest. I ljudi što imaju stresan posao, pogotovo ljudi koji rade u uredu ili neki tako sedentarni posao, organizacijski, sa parama i tako, olakšava stres ako ideš i radiš nešto fizički. Ljudi koji rade mentalno, za njih je fizička aktivnost stvarno jedna korisna stvar. Kad smo bolesni, baš onda treba raditi fizičku aktivnost. Tamo u naš sanatorij dođu pacijenti koji, eto tako, oni ima neki što su već u godinama, tako, imaju neku bolest i onda kažu, joj,
zato što me boli noga, ne znam baš da mogu kretati ili boli me ruka ili ovo. Ima doktor kaže, samo ti nju malo vežbaj. Zato što ponekad mi, kada je ovo tu ranjeno, to je tako ranjeno i ja to ne mogu dati da s tim nešto radim, ako to dodinem, to će se raspasti. Upravo fizička aktivnost ti može pomoći da postaneš zdraviji. Čak i osobe koje imaju problem sa reumom ili sa artritisom i takvim bolestima koje najčešće napadaju žene, baš tada je kretanje važno. Tako da fizička aktivnost, od toga nemojte bježati, to je korisno. Međutim, trebamo biti oprezni koja je aktivnost. Ovaj čovjek koji je na skateboardu, to je onako ravno, ima kotačića, on je već u zavoju, možete vidjeti. To je jedan surfer koji ovdje ima 93 godine. Nisu svi baš sa 93 godine sposobni da surfaju ili idu po skateboardu. Ne moramo biti baš tako hrabri. Trebamo biti oprezni isto koje aktivnosti izabiramo. Ako ne ide, ne ide. Ne moramo forsirati. Ali biti ambiciozan da se razvijemo, to je dobra stvar. Medicinska gimnastika je zapravo gimnastika koja vam omogućava da sve svoje dijelove tijela, da ih mobilizirate, da budu spremni na upotrebu. Počeš od glava, vrata, ramena, ruke, prsti, laktovi, kralježnice i mišići na leđima, trbušni mišići, bokovi, noge, koljena, stopala, prsti na nogama. Vidite da nije to beskrajna lista. Imamo jedan određeni broj dijelova tijela koje treba mobilizirati. I ništa ne izgubite ako to učinite. Evo, otkako sam i došla ovdje u Makedoniju, svaki dan mi radimo gimnastiku. Imamo ovdje na nama, imamo jedan video, baš gimnastike jutarnje koja se radi tamo u našem sanatoriju. Kako radi taj dečko što tamo uči, tako i mi radimo. I radimo vježbe. I zaista je jako dobro. Nakon toga idemo na trčanje. Mi smo trčali po rijeci, koliko možemo, svako po njegovim sposobnostima. I čovjek se odliša toliko dobro. Zato što u pripremi ovih stvari mi dosta mentalno radimo, u pripremi prezentacija. Međutim, kada to ostavite i odete van i samo trčite, to toliko pomaže. I još jedna stvar koju treba vježbati, ne samo naše mišiće i kosti, trebamo vježbati naša osjetila, sluh, oko. Vi ste primijetili da ljudi koji imaju neki deficit, na primjer ljudi koji su slijepi, oni imaju izrazito dobar sluh i isto tako osjet i njuh čak. Mogu prepoznati ko si po parfemu kojeg nosiš. Ja znam da je to ta osoba zato što to je njezin parfem. Ili samo te dodirne i zna ko si. Kako to da oni imaju ta osjetila razvijenija, a oni su isto ljudi kao i mi? Zašto? Zato što su oni koristili ta osjetila. I dobro je ponekad, na primjer, ja volim kada jedem hranu, ja nju volim mirisati. Koristim priliku da isto tako mi se razvije njuh. Zato što osjetila isto mogu postati oštrija ako ih koristimo. Tako da nije samo stvar u mišićima. Treba vježbati oko. Oči možete vježbati kad se probudite, prije nego što ustanete iz kreveta. Možete vježbati gledati na desno, napraviti jedan krug, na levo, pogledati u najudaljeniju tačku sobe, zatim pogledati na vrh nosa. To su neke vježbe koje možete odmah, kad se probudite, mobilizirati svoje oči. Dakle, mi smo pozvali jedan neprestani razvoj. Ako hoćeš danas, nisi ništa izgubio. I taj razvoj će trajati dok god traje snaga. To je bila sad fizička aktivnost. 6. je sunce. Makedonija na svojoj zastavi ima sunce. Vi u Makedoniji, vama ne fali sunca. Pogotovo ljeti, čula sam da je ovdje dosta vruće i da ima sunca. A ljudi što žive na severnom polu i tako, i oni imaju sunce, ali sunce nikad neće doći gore i grijati tako. To će uvijek biti nek dole 6 mjeseci i 6 mjeseci će biti mrak. A vi imate sunce i to je jako zanimljivo da su istraživanja pokazala da ljudi što žive tako na severu su skloni depresiji i samoubojstvu ili suicidu. Zašto? Zato što sunce nama pomaže i proizvodi neke hemijske stvari u nama koje nas čini sretnima.
Jedna od tih stvari je serotonin, to je hormon sreće. I kada mi imamo malu količinu tog serotonina, onda može doći do depresije. Ja kada budem govorila o depresiji, ja ću ovo još spomenuti. A vitamin D3, to je jedan vitamin koji zapravo je istovremeno i hormon, koji kada sunce dođe do naše kože, on se razvija. I gotovo svaka naša ćelija u tijelu ima receptore za taj vitamin. Vitamin D ima 5 različitih vrsta. Ja govorim o specijalnom vitaminu D3. I on je jako važan za zdravlje našeg mozga i živčanog sustava i imunni sistem. I isto tako on pomaže i kalciju, da se kalcij sintetizuje, zato što kalcij ide zajedno sa njim i kalcij je jako važan za naše zdrave kosti. Ljudi koji imaju smanjenu količinu kalcija oboljevaju od teških oboljenja kostiju i on je jako važan da ne budemo rakitični, nego da imamo razvijene kosti. Kada da se sunčamo? Vi znate da postoje različite zrake sunca, postoje ultravioletne zrake, postoje infracrvene zrake. Najbolje kada da se sunčamo je da se sunčamo ujutro ili predvečer i to nemojte odmah na dugo vremena, nego jedan dan počnete malo, možda 5 minuta, idući dan 10 minuta, idući dan 15 minuta. I ako se sunčate, nemojte odmah nakon jela. Bolje ili prije obroka ili najmanje sat do 2 nakon obroka. Pazite na glavu, pokrite ju nekim šeširom i sunčajte dijelove tijela koji, na primjer, možete sunčati podlakticu ili dio noge. I dobro bi je bilo da nakon sunčanja da napravite jedan ili frikciju, da se ovako sa jednom krpom umočenu u hladnu vodu, da se onako trljate, ili da napravite jednom tuširanje hladnom vodom. Zato što se inače zagriju pore na našoj koži, one se otvore i onda je dobro da se vrati ponovno u normalu tijelu, u svoju temperaturu, a isto tako je dobro za bolju cirkulaciju. Ja ne znam ko od vas se voli sunčati, ali ako želite imati dobre kosti, ako želite imati ovaj jako važan vitamin i ako želite biti sretni, koristite sunce, pogotovo sad ovim zimskim danima. Mi smo uživali kad smo išli uz rijeku i prema suncu i kada smo se šetali, ono nije bilo jako. To je bilo tako lijepo, toliko nam je pomoglo. Jer samo biti zatvoren i baviti se nekim mentalnim stvarima, kada izađeš van, to je kao sloboda. To, ako iskusite, možete vidjeti koliko je to dragocjeno. 7. faktor je umjerenost. Umjerenost. Mi smo pozvani da naučimo što je dobro, na tom mjestu, onda da odlučimo da ćemo vladati sobom na temelju onoga što smo naučili i da nećemo biti više robovi samom sebi. Najveći problem je neumjerenost u hrani danas kod ljudi, iz kojeg proizlaze mnoge druge deficite u karakteru. Ako niste strpljivi u životu, možda je problem baš u tome što niste umjereni u hrani. Jer ako one male stvari što ću staviti u usta, one male stvari, ja kažem, hoću još, ili hoću uzeti ovo. Ja neću imati strpljenja kada trebam stati, možda kada neka osoba me ili provokuje, ili kada neka osoba je malo nervozna, ja ću odmah postati nervozna s njom. Ali ako ja znam da držim sebe pod kontrolom, na prvom mjestu u hrani, onda ću imati strpljenje u svemu drugom. Danas i mnogi profesori više nemaju strpljenja sa učenicima. Oni viču ili su jako otresiti prema njima, a i jedni prema drugima djeca. Zašto? Zato što jedu oni? Stvari koje im daju previše šećera, onda im padne šećer, onda opet hoće uzeti šećer, onda opet padne šećer. I ta stanje uzrokuje oni da oni ne znaju više normalno razgovarati jedan s drugim, nego samo sjede jedan na drugim, viču. Neki možda nemaju problem sa neumjerenošću u hrani, ali imaju problem neumjerenošću u poslu. I onda rade, dok kralježnica kaže više ne mogu, ili se jednostavno razbune. I to isto šteti. Onda se moramo pitati u našem poslu, da li to što mi radimo je za nas dobitak
ili gubitak. Možda nam se čini da ako ćemo mi raditi preko mene, da ćemo nešto dobiti od toga, ali posljedica može biti zapravo samo gubitak. Kao što sam kazala slučajne žene koja je radila u Španjolskoj, koja je htjela svojim sinovima dati sve što je njoj falilo u djetinjstvu, dok se nije razbolila jednom strašnom bolešću i sada cijela njena familija pati. Da li je taj rad u Španiji bio za nju dobitak ili je to bio jedan gubitak? Taj pretjeran rad. Ali onda mi uvijek razmišljamo ovako, ali ne osjećam ja baš da je nešto meni sad loše ako je uzmem malo više ili ako ima malo više. Znate, neumjerenost može biti i u stvarima. Ima ljudi što sakupljaju u svoju kuću hrpu stvari. Ako ti hoćeš imati u kući puno stvari, onda moraš biti spreman da se za njih i brineš. Treba sve to obrišati prašinu, sve što si sakupio. Onda svu tu robu treba iznuti van na sunce i sve na vrijeme oprati. I onda, znaš šta, ja gubim vreme na stvari samo da ih gledam. Jer nije bolje imati jednostavniji život, da nemam tako puno stvari u životu, ću lakše se brinuti za njih. Sjetimo se da mi imamo svoju mjeru. Ima mjera koliko mi možemo podnijeti da jedemo, podnijeti da radimo i da upravljamo u našem životu. Ako imam previše stvari šta hoću i ovo i upraviti i na kraju od toga ništa, nije konkretno, to znači da sam možda neumjeren. A neki vole da jednostavno imaju sve više da uguraju, a ne ide. Hoće ugurati, ali hoće silom da nešto postigne u životu ili da napravi, a ne ide. Mene ovo podsjeća na zračne luke. Zračne luke, kad sam putovala uvijek avionom, avionska luka, aerodrom. Onda tamo ljudi dođu sa koferima i treba staviti onu ručnu prtljagu, staviti u jedan određeni tako mjesto za mjeru, koliko može da podnese kilograme, ili stavi ovako na jednu vagu, ako je prekoračilo kilograme, kaže tamo žena šta radi ili osoba, kaže, izvinite, ali to je prešlo kilograme. Misli, šta će. Pa onda pokušam prepakirati, pa pokušam neku vrećicu, pa tako, samo da uzme tu stvar sa sobom i muči se, samo da to prepakiram. Možda neke stvari mi ne treba. Možda mi ne treba u našem životu. A ovaj čovjek, inače, ja kada sam tražila sliku za ljude koji su tili ili debeli, ja sam se zgrozila slike što sam vidjela, tako da to je za mene horor. Ja nadam se da neću više morati gledati slike. To je nešto strašno, do koje mjere ljudi mogu da pretjeraju. I zamislite ovog čovjeka, on sada tu leži. On jede oko 10.000 kalorija dnevno i on gleda taj sendvič. Vidite da ovdje je bijelo brašno koje nije ništa, to nam ništa ne koristi bijelo brašno, ono samo ako želiš sludetati. I ima tamo još neki jogurti, pa ima slaninu, masno, a ne znam šta je ovo u čaši, nadam se da nije pivo. I on to gleda i on to sada želi pojesti. A umjesto da pogleda na sebe i pita se da li to meni treba. Isto tako u našem životu, mi možda nismo u ovaj slučaj, ali isti princip je njegov, kao što može biti i naš princip. Isto, kada trebamo stati, ne savladam se i idem dalje. Znate, ja ovo dobro poznajem zato što po pitanju neumjerenosti u apetitu je bio moj jedan veliki problem. I dok ja nisam saznala kako da ja sebi pomognem, ja sam neko vrijeme možda u nekoj stvari izdržala, onda bi opet pala, onda bi opet izdržala i pala, ali ja sam razumjela zapravo da Bog nas stvori da naš duh vlada našim tijelom i ja znam da je sva moja snaga u mojoj odluci. Ja nemam snagu da ja savladam svoje tijelo, jer ja ne mogu iskočiti svog tijela koje je naviklo da je neumjereno. Ali ako ja odlučim, meni Bog zaista da snagu da ja tu stvar više ne smatram da mi je potrebna, da mi je važna. I ponekad je to kao da moram moliti Boga, Bože, probudi me. Probudi me, da ja donesem odluku. Kao da smo ponekad umrtvljeni osjećanjima. Tako,
umrtvljeni nekim osjetilima što nas nagoni. I ponekad kao da treba da se probudimo i da samo donesemo odluku i onda nema da više tijelo nama. Međutim, ljudi koji se puštaju samo tijelu, dođu do jedne tačke kada se oni postanu toliko robovi tijela da oni više ne mogu razmišljati normalno. I to je već jedan slučaj jako težak. Ja ne znam kako razmišlja taj čovjek, ali da li on više u stanju da nešto razumno je jasno. A sad još jednu sliku sam našla što mi je tako zanimljiva. Ko zna engleski, evo ja ću prevesti. Zar ne vidiš da smo mi prezauzeti? Ova dvoje kaže njemu. A što oni rade? Oni imaju jednu vreću koju se muče da guraju po zemlji, a ovaj je došao da im pomogne, samo da to stave na kotač i kako će to napraviti. Međutim, oni imaju svoju metodu kako oni rade, funkcionišu i oni ovoga što je došao da im pokaže jednostavni način, on njemu kaže, zar ne vidiš da smo mi prezaposleni? I tako ponekad u našem životu mi hoćemo neku stvar napraviti, ali smo izabrali krivu metodu i mučimo se. Postoje metode mnogo jednostavnije, isto tako i naš život. Naš život ne mora da bude kao jedna teška vreća koja se vuče po zemlji, nego on može da bude lakši. Međutim, ako smo mi toliko uvjereni da mi znamo tu najbolju metodu kako da živimo, može biti da se mučimo, a da nije potrebno. Dakle, treba nam mudrost. Mudrost, da bi mi nešto sudili pravedno, nemamo da sudimo po sebi. Prvo zato što smo ograničeni i drugo, kao što smo jučer učili, naše vlastito tijelo i osjećanja nas varaju. I 8. tačka od svih ovih 8, posljednja, da bismo bili zdravi, to je povjerenje u Boga. Zato što je veza s njim lijek. Kaže prvo Jovanove da je Bog ljubav. I kaže u Luki da Isusu se približava po svi carinici i grešnici da bi čuli. Zašto su se približavali k njemu ljudi koji su bili grešnici, koji su bili poznati u narodu ili tako gledani da su oni grešnici? Zašto su oni njemu išli? Pa oni moraju imati nešto što je ljude privlačilo. I jako je zanimljivo da vođe jevrejskog naroda, oni nisu voljeli njegovo prisutstvo i on je njima smetao. A ovi grešnici što su bili, da dođeš u prisutstvo nekog koji je svet i koji nikad nije pogrešio i da ti opet ideš k njemu. Šta je to imao Isus da je privlačio i one ljude koji su bili najniže ranga? On imao ljubav prema njima. I Božja veza s ljudima je kao jedna bračna veza. I u Bibliji je to tako opisano. Bog kada se obraća svom narodu, on se njima predstavlja kao jedan supružnik. Ali znate da u bračnoj vezi jedan istinski brak ne može da funkcioniše, da bude ispravan ako ti u svom srcu tu osobu nisi primio, ako i ne voliš. Danas je to jedna tako žalosna stvar i ja mogu da kažem da većina ljudi koji sam ja upoznala da su razvedeni, da oni imaju neku ranu, da nisu to one više iste osobe koje su bili prije. Međutim, kod Boga nije tako. Kod Boga nije tako. On ostaje vjeran. On nije kao čovjek u koga si uzdao svoje povjerenje, koji kazao da će te voliti, da će biti s tobom, da te neće napustiti u teško vrijeme, koji te napusti. Bog nije čovjek. On je drugačiji. I to je isto najčudesnije, da je Bog jedna sila, on je svemoćan, pa ipak nam je dao slobodnu volju, da li ga mi želimo u našem životu ili u našem srcu. Da nam je dao slobodnu volju, da li ga mi želimo primiti. Sad pitanje se možda postavlja, kako da volim onoga koga ja ne vidim? Ljubav nije osjećanje. Ljubav se ne temelji na onome što vidiš, nego to je u našem umu, u jednom principu. I osjećanje su samo posljedica principa. Zato možda mnogi brakovi ne uspiju, ljudski brakovi ne uspiju zato što ljudi temelje svoju vezu na osjećanjima, ali osjećanje je nešto prolazno i one prođu. A ako ti voliš nekoga iz principa, onda će vaša veza izdržati do kraja. Jedan primjer od toga imamo Izraelci i čudesa. Koji je od nas vidio da se ikada more razdvojilo na pola i da stoji kao zidovi? Je li to iko od nas vidio? Nije.
Izraelci su imali priliku da oni to vide. I ne samo to, da prođu između dva zida, morska zida. Bez obzira na to što su oni to vidjeli i razna čudesa u pustinji, opet nisu vjerovali. Znači, vidimo da bi mi Bogu vjerovali ili da ga volimo, nije dovoljno samo da ga vidimo. Potrebno je nešto drugo. I primiti Boga zapravo znači prihvatiti ga tako kakav je. To je nama možda teško, zato što imamo svoju sliku o tome kakav je on, ali ako ti izabereš Boga iz principa, ne po osjećanju ili po nekim svojim željama, onda ćeš početi tek da razumiješ kakav je on. Ja sam samo izvukla ovdje neke od riječi kojima Bog sebe predstavlja u Bibliji. Kaže da on sve mogući. On je uzet kao simbol lava, isto tako, kao vladar. Lav iz plemena Judina. I ono što ja volim kod lava je što lav ne da svoj plijen koji ga je uzeo. On se bori za njega. I ako dođe medvjed čak, on će da napadne medvjeda, ali da obrani ono što je on imao. I to mi se sviđa kod Isusa što nas nije napustio da nas uništi neprijatelj. On kaže da je mudrost. I on kaže ja sam spasitelj, nema drugoga pored mene. On kaže da je isto tako utočište. Bog je ljubav, on je knez mira. Želite li mir? Evo, on je knez mira. Kaže da je isto tako kao jagnje. Jagnje, on je krotak. I on kaže za sebe Isus, učite se od mene jer ja sam ponizan srca. I naći ćete odmah vašim dušama. Isus je, iako je bio toliko velik, mi to ne možemo ni pojmiti njegovu beskonačnost, ali on je došao na ovu zemlju, on je ostavio svoje carstvo i on je bio toliko ponizan da je jedna od zadnjih stvari što je činio ovdje na zemlji bio što je prao noge svojim učenicima. Isus kaže da je on istina. Ako želimo istinu saznati u životu, on je istina. Ako želimo znati što je put, on je put u život. A on je i sam život. Izabravši njega, mi smo zapravo izabrali život. I mi smo stvoreni da ne živimo sami sa sobom, već da živimo s drugima i za druge, da živimo s Bogom. Jer Bog kaže da je on nas stvorio na slavu sebi, sazdak i način ih na slavu sebi. I mi smo stvoreni da mi tu njegovu slavu reflektiramo, a njegova slava je zapravo njegov lijepi karakter. To je jedan toliko uslušeni cilj na koji Bog je želi da pozove čovjeka, da mi možemo da naučimo neke izuzetne karakterne vrline i da one zaista budu nama i da mi po njima živimo. Mi sami smo kao neki mjesec. Mi nemamo sami po sebi svjetlost. Ali vi znate da mjesec, on svoju svjetlost nema sam po sebi, nego ga reflektuje od sunca. I to je jako zanimljivo što je Bog to tako ostavio u prirodi da kada dođe noć i kada padne mrak i nema više sunca i mi se uplašimo, hoće li doći još sunce, Bog je stavio na nebo mjesec koji nama kaže ne boj se, ima još uvijek sunce, samo ti ga ne vidiš. I tako Bog želi da mi na ovom svijetu budemo kao jedan mjesec. Da nismo mi sunce pravednosti, nismo mi život, ali mi svojim životom svjedočimo da Bog zaista postoji, da on nama živi i djeluje. Mi možemo biti kao taj mjesec koji svijetli u noći za druge ljude. A izabravši Boga smo izabrali sve. Zato što on je naš savjetnik, učitelj i on je ona svjetlost u nama. Kad mi njega izaberemo, mi zapravo dobijemo svjetlost u nama. Ta svjetlost nije nešto što mi tražimo tako i više ne znamo što je dobro, nego on u nama postane svjetlost. Isus je kazao da je sveća i tijelo oko. Ako dakle oko tvoje bude zralo, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. Ako li oko tvoje bude hladno i tijelo je tvoje tamno. Onda ovo znači da način na koji mi vidimo stvari, ako mi budemo dobro vidjeli stvari, sve drugo će nam biti dobro. Jer kaže, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. I Gospod želi da on, kada mi njega primimo u naš život, da on bude naša svjetlost i da mi drugačije vidimo stvari nego što smo ih do sada vidjeli. A za Isusa kaže da je bio vidjelo istinito, ona istina koja postoji, koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi na svijet. Svakog čovjeka. Bog ne gleda ko je vredan. On obasjava i one do kojih možda nikad ne dopire sunčeva svjetlost.
čak i ljudi koji su u zatvoru. Bilo je slučaja ljudi koji su upoznali Boga kad su došli u zatvor i toliko su bili sretni da su oni našli sreću u svom životu. Znači, Božja svjetlost, ona može poći tamo gdje i ova sunčeva svjetlost ne može ući. I to je najbolji lijek za čovjeka. Božja ljubav. Kada mi nju upoznamo, ona je toliko nešto divno i veliko da ti zaboraviš i na svoje brige i na svoje patnje i toliko si sretan. I ona uništava sebičnost. A sebičnost je ono što nas uništava iznutra. Ona je rak. Kao što sam kazala jučer, ćelije raka, one rade po principu sebičnosti. One neće dati drugim ćelijama, one će da uzimaju, samo da uzimaju. Ali ljubav ona to izgoni. I ljubav je jedan princip i sila koja nije od nas. Ljubav nije nešto što mi možemo stvoriti. To nije osjećanje, to je jedan dar koji nam Bog može dati ako mi ga primimo. Sve je stvar odluke. I u iskušenjima on nas drži. I ako smo odlučili se slijediti Boga i slijediti dobar put, da budemo zdravi, dolaze iskušenja, dolaze problemi, udarci, možda nerazumijevanje od drugih, ali on nas drži. Ako mi ostanemo s njim, on neće nas napustiti. Kako ga prihvatiti? Pa evo, na prvom mjestu moramo prihvatiti činjenicu da smo mi ograničeni, da smo mi mnogo manji od njega i da mi ne možemo da mi njega pojmimo i da on će raditi uvijek ono što mi želimo. I da se ne bojimo. Zato što jer je Bog toliko velik i da se mi ne bojimo sada, možda zato što smo toliko grešni kad osjetimo koliko on svet i koliko je kod njega sve pravedno i kao da uđeš kao prnja u neku tako čistu kuću. Čini ti se da ćeš samo da jedan korak napraviš kao da ćeš se upredati. Ali nemoj ti se bojati. On kaže, ja sam došao da spasim grešnike. To je njegova cijela misija života bila da nas primi i očisti. I ispitajte i vidite kako je dobar Gospod. To je jedno iskustvo. Prihvatiti Boga samo intelektualno, da on postoji, da on djeluje, da on... To nije dovoljno. Nego trebamo da ispitamo i vidimo kako je on dobar. I on je dao dovoljno dokaza da on postoji. On je dao dovoljno dokaza o svojoj dobroti i veličini. I toliko volim kod Boga da on ne radi na silu. Ako ne želiš, ne želiš. On je stvorio zvijezde nebeske, kojih ima toliko mnogo da ne može se brojati njihov broj. Ali on je stvorio jedan cvjetić na polju. Bog je Bog velikih stvari i Bog malih stvari. I ne samo to, i nama nevidljivih stvari. Kao što je s ove ćelije jednog javorovog lista. Bog se brine za red i u velikim i u malim stvarima u našem životu. Tako da nijedan naš problem ne može ga toliko opteretiti ili nije toliko komplikovan da on to ne može riješiti. Tako neka naš izbor bude po mudrosti, a ne po tijelu. Zašto? Zato što tijelo nikad neće prihvatiti Boga u životu. A ja mogu kazati da ako mi želimo živjeti bez Boga, to jednostavno nije moguće. Prvo zato što i ovaj život koji mi imamo, to je jedan dar. I svaki od nas vidi kraj našeg puta. Mi vidimo da dolazi dan kada nećemo više imati životni dar. I što onda? Ko bude čekao da se tijelo složi sa Bogom, znači kad se ja budem dobro osjećao, onda ću ja tako prihvatiti Boga. Ali tijelo nikad neće, jer kaže da tijelo samodrovanje se ne pokorava zakonu Božjem. On neće da sluša Boga, niti može. To je za njega mučenje. To je mučenje. I to je kritična tačka. Ili moje ideje ili njegove. Bog je jako dobar. On danas može pozvati čovjeka i čovjek kaže nisam spreman, zanima me nešto drugo u životu. Bog će ići dalje sa čovjekom, ali mi ne znamo koliko je nama dano vremena milosti i Božje svjetlosti u životu da ga izaberemo, zato što može doći tačka kada Bog vidi da više nema smisla ili osoba stvarno ne želi. Ako ne želi, ne želi. I kritična tačka je što smo mi siti nekih drugih stvari i onda ne želimo primiti novi element. Mi smo probali neke druge stvari u životu i ne sviđa nam se taj drugi element. Volimo više materijalne stvari, ove duhovne, one kao da za nas ni ne postoje. Međutim, upravo je obrnuto, upravo su te duhovne stvari život, a ove materijalne su prolazne. I to mi možemo vidjeti iz prirode, isto tako. Dakle,
Možda je bilo dobro da uzmemo drugačije naočale. Kako da vidimo ovaj život. Da uzmemo naočale onako kako Bog vidi. A Bog je ljubav. Bog vidi stvari drugačije. A kada je njegova ljubav u našem srcu, mi ćemo drugačije vidjeti ljude i drugačije ih cijeniti. I nećemo više imati međuljudske odnose ni svađe tako što neće postojati. Zato što kaže da oni ljudi koji se svađaju, da su oni tjelesni. I oni ne mogu biti u Bogu, zato što Isus ne mogu primjer da se on igdje svađao i prepirao s njim na neki način. Tako da nam je potrebna Božja ljubav i drugačije naočale. Samo ako sam navikao na ove naočale, zašto da promijenim naočale? Evo Dejan, on se bavi optikom, ti se baviš optikom, je tako? I promijeniti naočale, ponekad ti pomogne da dobiješ nekog savjetnika koji kaže, ali ove naočale su stvarno dobre, će ti stvarno pomoći. Ako nemate savjetnika, možete razmisliti o tome. Možda način na koji vidimo stvari u životu, možda to nije baš onako najbolji način. I to je malo teško jer se naš ponos razvija. Znate što je ponos? Ponos nije ovo. Ponos nije svaki put kad mi kažemo ja znam bolje, ja znam što je ispravno, a ja znam ipak što je bolje, to je ponos. I kada Bog kaže, ali nije to najbolje što je za tebe. Onda se tu naš ponos, ja sam znao, ja sam mislio, onda se razbije. I ponekad smo mi kao neposlušna djeca. Ne sviđa nam se. Ja ne znam kako ste vi odrasli, ali ja sam odrasla dosta tako, pustili su me da nekako sama se snađem. Zato što su vidjeli ona snalazi se dobro, uči, nema problema. A onda kada sam upoznala Boga u mom životu i kada Bog kaže ne, ja to ne pomalo dete, zašto ne, molim te. Tako, ali hvala Bogu što je moja vjera bila jača od moje neposlušnosti. Pa sam uspjela, ali nije baš bilo lako. Bolje kad si poslušno dete, lakše ti je prihvatiti da se podrediš kad ti Bog nešto hoće kazati. Ako si narastao kao neposlušan, malo će te više boleti, ali i to se može pobijediti. Dakle, jedna stalna veza, kao bračna veza. Kada upoznate Boga i prihvatite u životu, to je ona stalna veza. I ono što sam već spomenula, u bračnim vezama ljudskim, često smo povređeni zato što i nestalo je povjerenje, ali Bog nije takav, ja sam to već kazala. On je kazao i da bi žena zaboravila porod svoj, ja neću zaboraviti tebe. I da mama zaboravi na tebe, da te uopće rodila, on te neće zaboraviti. On vodi brigu o najmanjim stvarima na ovom svijetu. I Bog može mnogo podnijeti. Pogledajte čak ovo. On je kazao za Izrael, ako popusti ženu svoju, ona otišavši od njega, uda se za drugog, hoće li se ona vratiti k njoj? Pa neće. A on kaže, a ti, kada se obraća izraelskom narodu, što su oni toliko puno griješili i radili saveze sa poganskim nacijama koji su njih samo zapravo odvratili od Boga, kaže, ti si učinila blud sa mnogim milosnicima, ali opet vrati se k meni. Kakva je to poniznost? Kakva je to ljubav sa njegove strane? On nikad neće pogrešiti u korektnosti odnosa s nama i on nas poznaje previše dobro što je za nas dobro. On je kazao, a vama je i kosa na glavi sva izbrana. Ja ne znam koliko imam kosa na glavi. On zna koliko imam kosa na glavi. Molitva kaže Oče naš. Bog isto tako naš Otac. I kaže koji ga primiše, a to smo mi želimo da ga primimo zato što on je život. Koji ga primiše, dadi im vlast da budu sinovi Božji, kćeri Božji, koji vjeruju u ime njegovo. Koji ga primiše ne postaju samo tako sluge ili Bog kaže dobro. Ne, oni postaju sinovi. Oni imaju jedan drugačiji odnos. I kaže, Isus kada se moli, on kaže Oče naš. I kada je odlazio na nebo, on je kazao, ja se vraćam Ocu mojemu i Ocu vašemu. To je jedan potpuno drugačiji odnos. I onaj dan, kada on dođe, onda će nebo i zemlja konačno biti zajedno. Oni koji su zaista se odlučili za Boga, oni će biti ujedinjeni konačno s njim. I to će biti kao da dugo prijatelji koji se mislili da tako dugo vremena se ponovno nalaze i više
više nikad se neće rastati. Ima ljudi koji plaću kada dođe vreme rastanka, koji ne mogu da izdrži i moraju plakati. Ja znam čak i jedno dijete koje, kad smo ga zvali da ide sa mnom, barem do stanice vlaka, on nije mogao ići sa mnom u auto, on je stajao samo iza ograde i kada sam ja otišla autom, on je otišao kući i plakao. Što mu je teško podnijeti rastanak, zato što je bilo tako lijepo. Ali doći će dan kada više neće biti rastanka. Ali u taj dan će biti teško. Teško će biti za one, na primjer, ako su se jedni odlučili, ako smo mi brat i sestra i, na primjer, ja se nisam odlučila za Boga, a on je. U taj dan će biti jedno razdvajanje ipak. Razdvajanje između onih koji su stvarno izabrali Boga i onih koji nisu. I to će biti jako žalosno. Međutim, ili volimo više Boga i on njegovu pravednost, ili volimo više ovaj svijet. Ali izabraši Boga, izabrali smo svijet. I mi smo pozvani da budemo sinovi i kćeri njegovi. Da budemo dio jedne nebeske obitelji. Zato što na nebu nije samo Bog, nego su anđeli i druga bića. I to će biti jedna velika obitelj, koja će svi zajedno imati iste principe i u kojima će biti ljubav. A početak je ovdje na zemlji. Isus je kazao, ja sam život. 8 faktora koji smo danas proučavali. Vazduh, voda, piti vodu, jako je korisno. Zdrava hrana koju ćemo sutra slušati. Odmor, to ćemo sada nakon 2 sata ćemo isprobati. Fizička aktivnost, to savjetujem svima, starima, malima, velikima, bogatima, siromašnima, sretnima, nesretnima. Sunce, umeljenost, odluka i odluka na temelju ne osjećanja, nego na temelju principa. I ovo posljednje veza s Bogom. To je ono što nam donosi zdravlje. Ljubav je najbolji lijek za našu dušu, za naš život cijeli. Ko ima ljubav, on nema više nikakve strahove i ne pati više, zato što da te neko ozljedi i povredi, to tebe kao da te ništa ne boli. Zato što je ljubav jača i od ono što ti neko drugi zločini. A koji je najvažniji od 8 faktora? Sad želim čuti vaše mišljenje. Šta mislite, koji je najvažniji od ovih 8 faktora? Šta mislite, koji je? Evo, ja ću ih ponovno vratiti. Koji je od ovih 8? Uverenje u Boga je najvažniji faktor. Dobro, idući? Šta mislite? Veza s Bogom. To je isto taj. Ja ću kazati, znate koji je najvažniji? Onaj koji vam fali. Onaj koji vam najviše fali je najvažniji faktor. Dakle, ono što je slabo treba više investirati. Da li razumijete? Od ovih 8 faktora koje vam nedostaje, on je najvažniji. Dakle, idemo naprijed. Ovo je slika naših predavanja. Meni se ta slika toliko dopada. Lijep je sunčani dan. Čini se kao da je ljeto tako, sve je zeleno. Idemo putem i dok je dan, donosimo dobre odluke. Dok je dan, dok živimo. Nek nam Gospod pomogne. I nek nam pomogne da imamo dobre odluke u životu.